Afiyenko Puye Mantam Nemo na Kibi State MA Basic School no Ebuakwa South Municipality Headmaster Ohonomo Ninsembia Wodia Tuja was say I had about 100 pound or ya the for ya a bit one anta embassy school Munin Nanya Galamse ya pended one and one who Evramunto the Seret Abati and him Sadama or more than Ninko man who said a Beasa Galamse on Betro one who were from Munadisia and who here woman. Kibi MA Basic School and one Eddie inferential your son affidida ya one Eddie Akai School ye by and Faswa 1 month for any mofra and your free honing Paldwa water to 1 month so by penimpa ewo meimu na Jumedia one Eddie Kai affidida and na Suku penny Prince Kojo from Pond to just say hard pa say Suku for entering one who MS Suku emerging to cheer. Na ebe ya say yempensi ye betimi aka say school ya yewomu na enkwala enemre mu nkwala betimi aka se me yetru want me ma school na ohwa ne ha okese pa no because of say ahaye Galamsey area enu nti emankwala no nya ni je wo mu se won be kwa konya 200 cedis bi a day tinso abetra classroom ayo ha okese e de amayen enyo ha okese nkwanse nkwala ne ma school asenye nsunsuanso won nkwala no madusua so enu na se fanya ye di ye gira so akachana nanom empanimfo a omo kabia etimu bamu se edu ba bia si etwe ni hwe se dwumadie ya eye Galamsey ye de ye ntie agudie a yetu ewo mpatem ha na emom na agudie ni bi ho no mo a yetu a ye betimi ade na asifom a esabi adwuma ye mu nkoro no nfie dunwotwe a onye adwuma enti akolo class 5 class 6 JHS etimi fa head pan opportunity ekotu Galamsey a ekire osane akola na ye pene da ache afa Enwachi and Ebuakwa South mensini engumesua krachi comfort oforiapia enso dia chawpa ato empenifo so modern so dia teacher fo bebre beba mpatam ho na wato wona petin se na be ya adesua ebe fa ntoma pefra ewo ho ya ne ameka say yen teacher deficit yen teacher fo ni bi ebi atukwan ebi age release ko eti emra wo fimu na wo kosa no e creative vacancies ewo ho enti enu na ye number 1 challenger ye wo ewo Ebuakwa South ye ginyame ye di say recruitment ebeba no ye betimi enya enough na etimi aboa na akwala no nso ko school na teacher ni wo ho kire na ade ha owofo ni akwala no eni gi say the next day no obesiesie no ho say o ko school.